Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Khwai na kikunhun balatip kum ka Meghalaya United and Social Organization kan penlong ka Tamasa Iakop Khwai Dohkha ka balong shibanta ban kersan ai jingiram segitu ki badon jingduna ha ki dukhot men ya kate ka Iakop Khwai Dohkha an penlong ha Khwai ka pungri Dohkha ha ka snong Um-Eit Ribhoi district ka badon hajan Umroi ha ka pratarik risau ar poar ban sedang nadu ka khandai baje menstem bat onkut no shwa ka ar baje no paisngi Kibajab lajet hadu sipaungut kibanra khusnam pisa kata ubawan Nyngkong unyo lailak tingka baar unyo arlak tingka katba kibawan balai hadu prangun kinyo marmar silak tingka ubakhandai unyo sanpo hajar tingka baduba sipo unyo saupo hajar tingka lamangru ban ai khusnam pisa shiki arphongut kiba antip kumgi consolation prize da marmar sipo hajar tingka Kajingdi ki tiket banlong ki kertong rawan kan sedang nadu ka hinyau tarik risau ar poar hakador ar hajar tengka shirong yang Khwai nagabenta ki jingtep bakhambanya phila ban phone hakini ki number pra nyau lai wei not pra khandai riu sau not nyau not san riu lai ar iwe nyau iwe khandai sau not ar san pra lai sau san pra iwe khandai not pra san pra but pra nyau lai not pra riu iwe san